nisi del tega. Noče te povabiti, samo smiliš se jim. Jo! Ti pa misliš? Kaj pa že tako dolgo ni bilo, da smo te tako proper pogrešala? Stari, zakaj ti nismo mogel priti na koncert? Pač niso to te gužve za mene. Ja, točno. Pač škoda, ker tak set lista je bila insane. Ja. Pač ima biti bilo ful všeč, pa oni solo te. Pač tak res je bilo ful dobro. Ja, se je. Hvala. Amo dobro, le ne boš kaj. Lahko mi enkrat naredimo tak privat koncert, da tak ne bo, tak sploh ne bo ljudi, da boš lahko ti priš. Ja. Ker tak nikoli te ni, pač ne vem, pač tak kaj na... Misliš avto? Ja, res misliš avto. Pa dobro. No ja, veš, zadnjič ko smo se menili, ne? No, pol unije sej, ko smo tam rabili pisati. Ja. Pač to bila najslabša stvar, kar sem jaz v lifeu videla. Kako to? Pač jaz sem prišla tja in tak berem una navodila, pa sem tak pač what the actual fuck ti hočeš, da jaz naredim s tem, ne? Ja. Pač tak absolutno nič nisem vedela, ker je pisala, da rabim kao neki predstaviti neke like, ampak brez tega, da oberem kjerkoli druge like. Ampak tak pač oni so tak absolutno fucking... Glej, to je realna slika. Ti greš po jobcu sam. Sam. Sam.
Vse si samo domišljaš. Ni resnično. Pa vendar. Kaj če ja? Poglej na telefon. 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 Prav, mam. Ne. Nimaš fucking prav!